Kani gade gadu dashin Meghalaya ban ngi pediang sau bhai phi baro shaka thuk khubor mata ka jan mit shaban phaj ki khubor ki babnia ngi pet shwai ki mat bakong san Kintu ka kinhon jong ki cook come helper support scheme PM Poshan Meghalaya ka sarkar jilla ban pentikna ban pelaj no mardor ya ka pisa bat ka jing siu tulop ha ka por babiang Kajing jia basngausi hakadong madan lapalang kabala shim ya kajing em jong kisan ngot kinong bela hadien bakila kelon hapo kapung ka bajeliu live usan put Ke India kelate ya ketenat yadari ke baklan kabala banshania halade bat kabala penkre na kabenta ka lawei bat ka penklan ya baro ar kijing la kibala rim bat kijing start mathamai ong umentri kampo yen kari urajnath singh Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ula ong bakinong India ki basa ha New Zealand kidai ki resort ki bakongsan jong kajingedai kabanang kieu ha padang ki arkli kiri Bat ki shipai kari India ha kajinge trailang bat ka sarkar Meghalaya ki lapen long ya kajing pen inam ya ka trophy bat kajing play ya ka sien pen long ka bashi spa live san jong ka limpung Indian Oil Durand Cup ar pun rio Mentangnya phashwa shaki khubor na kajilla Kakinhuan jong ki cook come helper support jong ka PM Poshan scheme Meghalaya kalapan long ya kajingalang ha CFC hall umsning kabla lumlang ya ki spa ngut kinong tray jong ka midday meal na keleng ki benta jong ka Ribhoy district ya kani kakinhuan lalam khmat da president ikong Gina Nengnong secretary iba Charles Star Shongwan advisor KL Pariat bat Ribhoy district unit president ikong Banalis Iem Hakadi kajingalang lakren syapang kajing bom siu ya kajing siu jong ubnai yayong jemang bat jeliu bat menta kalapoy sya ubnai ubasaw. Kinong yalam kakinhuan kilakin tu ya kasarkar jilla ban pentikna badai ban pelat nyok klo ya kapisa kabasa kabalong kajing siu jongki bat kerpat badai ban siu ya kajing siu man lau ubnai bat hakapor kababiang. Takam ke bawah pipi tray, kata ikan sakhi kan peti kan syaka perteng. Katu sedang corona, naya besar, rabanan besar. Nak sarkar jilla bahkan siu no ya kan kajing siu kajongi ko ai kum kajing ya keren ni snow baki ong ba kadon kana kajing tengkala ha bayar dei kata sistem ban release ya kata afwan ten rai nakaliang kajongi ngi pentau ken hani ba nakaliang kajongi ngi pendep ya kakam tengim tan jing tip ba kata karukum kala ya kata karukum release fund akan nu karukum rengi ni cepat ya kibadai ban pet kam ya ka sarkar ka jilla kajongi bahkan yale akan ba ban siu yang manu benai bahkan dompat nanot ijisi baret batang harhaja tingka si benai ndrei mentala daki bat daki bun benai mentala lai benai sa benai ipat jo ega Hagajingjia bas ngausi hadong madan lapalang kabla jia hinin ka janmiet jo kasngi tho ding sangut ki brio kila do e la gajing em hadin bakinong balati pung kabaga jingjeliu lai pusan put hakawe ka yeng kila kelon hakate ka pung Katkum kajingya thu de rang ba shnong iba pendap sotun ila ong ba itrayeng bat u kontraktor ki belati hi dala dia ya kapung kila persang bantan no ya ka da ka ba pendon kam ya ka pom diesel Henry namar kajing mi kal air b na ka pom kalakta bat penyap op ya kite ki bati bat penlong ya ki ban kelon Uwe na pedeng ki lanot ulalat im bat mi ban pan jingarap Henry ki bla let ban yarap ru ki bla hiar syapo ketika ki la yap lang kabla penlong ya kajing yap ban kieu sya kasan ngut lala ban say no ya kitiki met yap bat penkit no sya negrims ban le ya ka postmortem uba pendap ula penpa wi kajing don kam ki kindon ki ban batai syapang kajing shngan hakakam ti pung da ka ba kedo ba kador ba shnong kam shim sha ban ti pung da ka ba shu sam syapo da upai
U MLA ka mau kan ro uba bantai dor lingdo ula let banyak kendo yaki bhayeng jong kita gi lanot hanigrims but ai ka jing kershan hakatika por jong ka jing sngosi. Kontraktor pati menteri jongi jong trayeng dikimot dan penkuat ya ka baron sepo ban saya ka da ka diesel pump kan ka jing baklah di ba use ka diesel pump di pendiar hapo begitu ka tadam jong diesel di sepo mat kedap alhamdulillah di arusan kumbayong arusan put ye di mat ka don oksigen di mat ka medical terms lesemo kada along poison ne mo te adin pada ladon lupas po arngot we mot yarap dikidon skini iwe pada ula mi sabar mo jubor ila im taiwe di hala di wan ini marjan ke marjan re arngot di persang banirap kita harus ingat. Katanat Fisheries West KHASI Hills kala rakhe ka National Fish Farmers Day arhajar arpun riu hapor sat fish farm nongston haka jingadon lang jong ka Deputy Commissioner ka Hema Nayak ka balong kum ka Kongsan habakren haka jingalang ka Deputy Commissioner kala banjur halor ka kamri do kha kum ka lat kamai ka bapin biang ya ka bam batay bat ka yo kam yo jam da ka ba ai jingero ya ki nongri do kha bat ka tanat ka blaken tiu ya ka kamri do kha ka bayai ne Lakren ru chapang kajing yat kakam hapo jong ka Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana kajing sami kisembai dok kha ki babha lalaban ai she kisan pongut ki nongri dok kha lapin ko burom ru ikisan ngut ki nongri dok kha kibla jam bat no senyang bha shakakam bat iki badei ki bami khmat ikisan tili ki district yakani ka program ka lapin ya da Govind Sen yaw pnyau lapin kot no da kajing itu ya ka kam babha balale ban ken tiu ya ka kam ri dok kha kabla nang pen klan shu ya ka jing kot jingmut ke district ban pen long ka kam ri dok kha ka bayai ne. We need to take this attention regarding people are so interested in fishing, but we need to shift this focus from fishing towards the fish farming and fish cultivation. This is one of the biggest challenges for West KHASI Hills district and also some of the neighboring districts of KHASI Jaintia region. And third challenge that we have is farmers not realizing the economic potential of the fishing. Many of the times they might be doing this fish farming, but they don't know how to do the market, how to expand their cultivation and how to make money out of this. So we need to understand all these challenges first and then only we can move forward. Katanat Agriculture and Farmers Welfare ka Sarkar Meghalaya lengba ka 1917 items belakirshan lang da ka Meghalaya Farmers Empowerment Commission kelapan long ya ka yaw ki nongrep haka sien ba hinyaw haka jaka penyang kali jang katanat Directorate of Fisheries Parking Lot Shillong kani ka sien jam tray kam ka ba man la ubanay ka lala ban penyaso markmat ya ki nongrep bat ki nong thiet ya ka balale ya ka ne halor farm to table lani laban ong nakper sa miet bam da ka ba pentikna ban yo ya ka dor ka ba biang nakabenta ki nong pen mi mar ringkat ka jing pen yo ya ki mar ki ba bha ki bla thong hi ha kani ka jaka jongki ki nong let ki las ngau tanat ya ka jing don ki mar ba pher u program manager uba Gavin C Shulai ulapen pau bagani ka yo kanang kentiu ya ka yo ka kot nakaliang ka kamrep hangne ha ka jella da ka balala ban penyaso mar khmat ya ki nong rep bat ki nong bam. The market now has become quite a success with the local populace, especially those who are passionate about, fresh produce. I mean, though we keep the official opening time at 9:30, but people have started coming from 8:30, and we can actually see them purchase directly from the farmer at the parking lot itself before the farmer could enter the market.
So yeah, it is quite a good thing that we try to do for the farmers, and everybody, or rather most of the farmers who come here, they leave with very good feedback to us. Tekemcu ngawan ne kayo nga soyo don gejigyo nong namar ba ngayo bani simentalang para nong rep bani pi gimar rep chungi bami nang nila po state chungi hi Mentapat nginya pash ki kubor na kaleng katan stila mi ngi Menteri rang ba ke Jilla Manipur Uwai Kemchan Singh mentaka sngi ulai shimenta hagajing palat pat ba yaka uning thoi uyok ha SEEDS Complex Olympian Park Imphal West District lapenlong yakani kalimpung daka Socio Economic and Environment Development Society seats rengkat ke jinga trailang bat ke Editors Guild Manipur rengkat ke Department of Science and Climate Change kajing tmu jong kani ka jam kalong ban kintir ya ka roy kapar ha ka imlang salang da ka bakren ru ya ki jing e ki bami nakadaw jong ka jingkala ha ka maryang bat ka sun ha ka jilla Mentapat nginya pa shiki khubor na kelengkari Menteri Ketenat Kikam Yadari Rajnath Singh mentaka sngi ula ong baki India kelala ban penklan ya gajing shania halade badlong kabla penkre na kabenta ka lawai banwan hakikam Yadari kabanang kentir ya gajing shnai kitiar kibla shna hakirukom baminshwa bat kibakat kum kani kajuk ka bamenta habakren hakajing sedang ban penya ya ka INS Mahendra Giri kabalong ka project ba Henreu jong ka 17A Indigenous Stealth Frigate syaka Eastern Fleet havisa kapat nam using ula kedaw ba lese kitma ki bahadian habut kilaban pendon kam da kajing start artificial intelligence manyale thma paron sala ban job da kajing shim kia jong kari ki shipai ki baslur bat ki batibid Menteri Upan Pauru bagajing bo ya ka jahaj ya kuntma syaka tanat shipai Indian Navy hapo shisnem shiteng kapin I ya kajing nangla jong kari ban penya de ka kamshna jahaj म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर भारत इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में एक भरोसेमंद साथी के रूप में उभरा है देवी और सज्जनों हमारी नेवी ने बार बार यह साबित किया है कि हम वास्तव में इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के सबसे भरोसेमंद साथी हैं चाहे किसी प्राकृतिक आपदा में एसडीआर ऑपरेशंस करना हो चाहे समुद्री लुटेरों और एंटी पायरेसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी हो चाहे संकटग्रस्त देशों से अपने और मित्र देशों के नागरिकों को सुरक्षित निकालना हो हमारी नेवी फर्स्ट रेस्पॉन्डर और प्रीफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर दोनों रही है Menteri ke Sarkar Padang Bakmi Ikatanat Rel baki Information Technology Ashwini Vaishnav mentaka sngi ulapan menai ke jing tmu ban penlong ya ka Hyderabad kum ka Jaka Padang jongki rel ki bastet tam da ka batmu ban te ya ki linti ya jongki rel ki bastet tam ki ba penyeso ya ka ni ka nong ba sha Pune Chennai bat Bengaluru habakren hakawe ke jingalang jong ka karkhana Vaishnav ulaong ba kane ke jing penyeso ya ki linti rel kan penduna shibun ya ka por ya linti bat kan penklan ya ke jingaso bat ki Jaka Padang jong ka yok ka kot haki benta basyate jong ka India Menteri ulapan paru ya ka jingkiu sya prang jong ka India haka liang ka electronics bat ka semiconductor da ka bakadau bakari ka lapadiang ya ka artificial intelligence kum ka jing syakri ula ongru ba ka telangana ka don benta ka bakongsan haka jing penmi ya kitiar electronics haka bai kitiar ban penwandur ya ki semiconductor lapen rung haki laispa ka santri ki school ba nak benta ban penklan ya ka jing snaklip hapo kari. So that's why our Prime Minister, and very happy to share with you that Hyderabad is the biggest beneficiary of
Hyderabad and Telangana is the biggest beneficiary of Prime Minister Shri Narendra Modi ji's policies because, as I said, in electronics manufacturing, a large number of companies have come to Telangana. Similarly, 3 bullet corridors will come to Hyderabad. 3 bullet train corridors will come to Hyderabad. And Prime Minister Modi ji has made Hyderabad as the hub for bullet train projects. Menteri ke Sarkar Padang ubakmi Ikatanat Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda matagasngi ulaong baka World Population Day ka pinpaw ya kajing donkam jong ka family planning ka bada ka mon ngobha ka jing jiet ka bada ka jing tip bat kilong yeng ki bakot bakhia kum ka nongrim jong ka roy ka par ka baken thop lang ya baro bat ka bane slim hakajing tho blapan mi hakarinsan social media ula banjur halor ka phang padeng jong menta usnem kata healthy timing and spacing of pregnancies kapor kababyang bat kajing penjalan kababyang hapadeng kajing pun khun bat ya kakintien perta pajba jab bच्चों में सहो सही अंतराल परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल कममुद लदा कजिंग फेर पोर hapadeng ki khun kalong kababyang ki long yeng long sem ken kham kot ken kham khia bat ken kham kemen unada ula banjur ru ya kajing don kam ban pen bha ya ka kwat ka khia jong ki kme bat ki khlung lengba kajing jit da kajing tip hakaliang kajing pun khun bat ka badaai ya kajing shakri ka bapaka na ka benta kajing penjalan khun mentang nya phai chiki khubor na keleng ka prathai Menteri rang badu kari India Narendra Modi ulaong bakinong India ki basyong basa ha New Zealand kidai ka benta ka bekongsan ha kajing day ka banang kieu ha padeng ka India bat New Zealand haba ai jingkren ha kajing lang bat kinong India ha Auckland Modi ulaong ba kajing day ha padeng ki artli ki ri ka syong ha kajing sam ya kajing sa ken mau kajing long parlok ka bane slam bat kajing angnuot bantay ya ka lawe ka bakham bha ulaong ru ba komba long ka New Zealand ka bachupai khmat shakilat bathamai kum taru baro artli ki ri ki dan shibon ki lat ki ba plie pajba ban kieu shaprang hakipor ban wan Modi ula ai khublei ru ya menteri rang ba ka New Zealand Christopher Luxon bat ki dekhot jong ka sarkar ki blawan ya shimentalang ha ka jingyalang ulaong ba kani ka pin-i ya ka jingkershan ka baskem na baro artli ki ri ha ka jingya day ha padeng ka India bat ka New Zealand आपको गर्व दिलाने में इस सक्सेस में न्यूजीलैंड की टेक्नोलॉजी का भी योगदान रहा है न्यूजीलैंड की स्पेस कंपनी ने कई अवसरों पर हमारे साथ मिलकर काम किया है हम इस सहयोग को और आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं साथियों स्पेस सेक्टर ये बताने के लिए काफी है कि भारत और न्यूजीलैंड की इकोनॉमी एक दूसरे को कितना कुछ दे सकती है यही हमारे ट्रेड एग्रीमेंट की भी स्पिरिट है India baga New Zealand mentagasngi kilapen klan ya kajing day parlok jongki hadien kajing kren hapadeng menteri rang badu kari India Narendra Modi bat menteri rang ba ka New Zealand Christopher Luxon ha Auckland baro artli ki ri kilabu thong ban pen kieu arsha ya kajing khayimar bat jing shakri hapadeng jongki shakal lai pusan hajar klur tingka hashwaus nem ar hajar lai po kirai ki bakongsan ki bami na kajing lang ki kenthop ya kamat trekam ban penne ya kajing trei lang hapadeng ki ari ha ki saus nem ban wan kajing trei lang halor kajing da duriau hakathan Indo Pacific kajing te soskular ban ajing rap hapadeng ki shipai duriau ke India bar ki shipai ya dari ka New Zealand Hagajing tho belapen mi lang hadian gajing lang baro arngut kinong yalam kilapen scam biang ya gajing angnuot jongki ban kirshan ya ke Indo Pacific ka balat luot bat ka baple lat ya baro dag ba banjur ya gajing donkam ban yada ya gajing lat luot jongki ri uput usam jongki bat kiru kom trekam jong ka perthei ka ba pensyong nongrem hapo ki an
Mentanginya pai ciki kubor ya lekai. Kisipai jong kari India rengkat kajinga trailang bak sarkar Meghalaya kila penlong ya kajing pen I patba ya ka trophy bat kajing play patba ya ka 135th Indian All Durand Cup Arhajar Arpun Rio has State Convention Center Shillong. Menteri Keterangan Sports and Youth Affairs ba Wailat Miki Shilla ulapan benar bak Shillong kan pediang ya kan Kalimpong ya lekai football hakasien ka balai linter naduk ka live huway tarik unaitung hadu ka arpo tarik unailar Arhajar Arpun Rio. Nagajilla Meghalaya lai tali kikinhon ken mikmat kata ka Shillong Lajong Football Club kanong kse Sports and Cultural Club bat ka Langsning Club. Menteri ulapan pauru balengba ka Chief Minister's Football Mission laseng shispa arpusantali ki jaka ajing hikai hagi jaka nong kendong kibla ajing hikai ya palat shipo hajar ngut kinong elekai football ken thop ya Arhajar South pa ngut ki kentei. Ula kerpat ru ya ki bor badai pet bakin perkhat ban penlong ya ka Shillong kum ka jaka ban penlong ya ka jing kon final haki snem ban 1. Lieutenant General Mohit Wadhwa SMGOC 101 area uloong baka Durand Cup kam day tang Kalimpong ya lekai football hanrei ka day ru ka jaka ai jing hikai bat ka benta ka badan jinge day bat ka history jong kari. Mentau snem kendan arpusau tali ki kenhon ya lekai kiba on penyakhon hakisan tali ki jaka kiba ha papo ka Eastern Command kata Ranchi, Kolkata, Guwahati, Imphal bat ka Shillong. Again in Meghalaya, it is a part of our identity. It is played in every village, every school, every town and every district. It's unite communities, inspire our youth and bring immense pride to our state. This year, Meghalaya will proudly host the Durand Cup from 31st July to the 20th of August 2026. Today is not merely a ceremonial gathering. It's a celebration of tradition, a celebration of sports, and a celebration of the enduring bond between the armed forces and the government of Meghalaya and the people of this vibrant state. The trophy table tour became an integral part of the Durand Cup journey, taking the tournament closer to the people of Meghalaya and celebrating this deep bond between football and the communities that have embraced this game for generations. Ka district level Subroto Mukherjee Cup football tournament Arhajar Arpun Rio kalakut no Hamadan New Nongston dakajigi shimenta shirhem na ki school bapher ha West KHASI Hills. Ka Deputy Commissioner ka Hema Nayak kalay shimenta hakajing alam ka perda harengkat bat u DSP AJ Sangma u District Sports Officer uba BCM bat ki weki officer. Ka school Kirshai Government LP and UP School kalara ya kanam lado haka under 15 jong ki shenrang. Ka school Lur Mangkara Secondary School Risiang kala job haka under 17 jong ki kentei katba ka school Dapboklang Giri Memorial Secondary School Purla kalalong kalado haka under 17 jong ki shenrang hadian bakala penliem ya ka school Sipsing Memorial Government High Secondary School da laiko la iway. La samru iki khusnam shimet chakinoy lekai bat kinong apkul ki balai lekai bha. Haba ai jing kren ha kajing yalang ka Deputy Commissioner kala ai khuble yakinong job bat kala ai men CM yaki bakin tray shitom bat ban le bha ha ka state level Subroto Mukherjee Cup ka ban salong shen. Mentapat nginya pet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha keleng ki benta jong ka jela. Ha tura kajing kriat kalong arpusau degree Celsius, bat kajing shit kalong lipo degree Celsius, kajing singam kahaw-haw matakasi kalong nyopun rio nakashispa, kajing hap slap kalong katsau point lai millimeters. Habapai pat chanong ba Shillong kajing kriat kalong kat kandai degree Celsius, bat kajing shit kalong arpusan degree Celsius, kajing singam kahaw-haw matakasi kalong prapupra nakashispa, kajing hap slap kalong kandai point san millimeters. Kadba hajawai pat kajing kriat kalong arpo degree Celsius, bat kajing shit kalong arpusau degree Celsius, kajing singam kahaw-haw matakasni kalong nyopupra nakashispa, kajing hap slap kalong 0.0 millimeters. Kandon kajing hap slap bat kajing tiat uperthat bamalumala haki babun ki jaka hatura Shillong bat jawai.
Shuaban poi siya kabakut jong katup kubon inya pe biang sa sisian ni kimat bakongsan. Kintu kakinhon jong kikup kam helper sa po ka scheme PM Potion Meghalaya ka sarkar jilla ban pentikna ban pelat no mardo de kapisa ban ka jing siu tulop hakapor ka babiang. Kajing jia basngausi hakadong madan lapalang kabla shim ya kajing im jong kisan ngut kinong bala hadien bakal kilakelon hapo kapung ka bajeliu lai pusan put. Ke India kelate ya ketenat ya dari ke baklan ke bala bansyania halade bat ke bala penkre na ke benta ke lawe da ke penklan ya baro ar ke jingla ke bala rim bat ke jing start batemai ong menteri kampo yen kari Rajnath Singh. Menteri rang bado kari Narendra Modi uloong bakinong India ke basa New Zealand ke de ki resort ke bakongsan jom ke jingya de ke banang kieu hapadang ki arteni kiri. Bat ki shipai kari India ha kajing troy lang bat ka sarkar Meghalaya kila penlong ya kajing peninam ya ka trofi bat kajing play ka sien penlong ka pashi spa lai pesan jong ka limpung Indian Oil Durand Cup arhajar atun rio. Tepan lok atung lapoi sya ka bakut jong ka thup khubor jongi mata ka janmiet hadu bina syembiang bat pi la shwai ka sngi khublei pi baro.